Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ket ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Anak ko, nagpipintas ka nagwapaw! Woo! Sumangbayin to'y ariyaw! Abay! Adda kayo? Ayun! Apo na yun jay abirat mo, daboy! Manugang ka! Ay, Abay ni abirat ko. Sino nga abirat ko? Ay, ni saldo Ay, nagimot maggayam dahi dya tao! Naimot akpay Naimbaglakin ka ang manugang ko, daboy! Gwapo ka lang arudain. Nagsaya at ka pa ang manugang ko. Ay, atin naklaw na akatugang amsan na yata, boy. Ha? Tiko na. Saan na ya? Boy, saan na ya? Waw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 anan. Sana na masapol nga ikulding mo kanyak ti ibagam. Agpay sulaunay. Katugangak nga agkabaw. Ay, kastaman. Ay, katawa ka mo't Ha? Pagkatawaan nak mo't abarok tanay. Ay, kasla. Ay, kasla, dasit iti karabukob ko. Ha? Kaputay-tay na migatak. Ay, nakal-alsam asantol jikin ng kao. Sobra alsam na. Ha? Pagipirip daytan. Kaan lakit din ti bagbagana. Daboy barok. Makakilkilabanak siya. Awan lat nadiketan dita kilaban nyo aya. Nadiketan ko na yo. Wan. Tay ngay nalaukan iti dikat ngay napoy. Awan laka di aya barok. Ay, awan Inna po yan nagiling ama istedda. Kan, dikat ama isdayay. Ay, nagimasan ngay no. Naggata kayo iti nagiling at dikat ama is. Ay, alam barok. Ay, ingkang rot aggaw na. Kat na'y mabisbisi na ka. Ay na. Hasta ati manugang. Ay, di oray may sa ti manugang ko. Nukaskan ka, daboy. Wala, amang. Ay, Italang data. Kumakiyas kan tumutlaang dito. Sakit timang palamot kan akatugangak. Ay, daboy. Adda ka di masaysay op mo adakas apay on. Ha? Apay nga agpalawa. Kan agpabasid dagiti abot ti agong mo amang kita kanya. Ay, naang dudag aya. Ha? Ay, kwa. Nabang luka, amang. Siyak tinahang doon. Umatlagayam. Salbakit di. Umang dudak adi na urasan. Pasensyakan lakay. Paborito na kang amin ang manugang. Iso akay kayat na tiagyan dito'y balay tayo. Ngam batang payla kumatika bagis mo akabalay ita abulan. Batang tantumat intun umay abulan. Bayamlatan. Oray kat basit matikanan na. Saan amadlaw? Saan ta nga ipanglaw ti panang pakantakan kwa na? Sana day ta ipakan ti problema. Anyang harot? Maidimutak iti akam ko no adda ditoy. Anya? Anya kumamot nga akam mo ti pakaigdimutam ngay. Siyempre, siyak ti bida dito'y balay. Ngam no adda ni amang mo, agbalinak akong trabida. Isunton ti bida. Imbag tadakan apong. Adda mangibagbagaan na pintasak. Aya, tapay. Saan nga ibagbaga ti amam, napintas ka? Kanayon na lang nga ibaga at imawidak kada kayo. No adda di na kayat ngay naramid ko. Matlagayam. My God. Napintas ka Tati mawit kalakit nga rod kanyak, apaw. Nalaadak ka no. Gapot at imawidak iti agong yung aliptap. Una yan. Saan ko kano anatawid di agong na natirad? Apaw. Anyan to'y apaw. Amo mapaw. Awan na laad. Taamin tayo kat naparswa iti pagayatan tinamarswa. Kasta lang tibiyag. At dagong alapap. At damat natirad.
Ken, napinta sa amin na babae. Nagwapo mat amin ang lalakay. Ni apong kit di. Ay, susapok. Ibagbaga di amam nga kabaw akon. Uwan, aklunag. Ang, saan mo takanayngal daw katag kabawa? Aklo ninyo nga gabaw kayon, apong. Apo. Kastoy nga maingkay. Pasaray, malipatak ti agbogaw. No daytay, may ruwar konti mang paspasakit iti buksit ko. Wala ho. Angam niya. Kadatalang detoy, di mo ibagbaka kan tatang mo. Kan uray pa'y kininanang mo, Anya timbagbaga ni apong mo akabaw? Awan, tatang. Awan nga. Kat no nang nagkuti pa nagkatkataway, oh. Saka di tibagbaga na. Saan, tatang? Masurunak kat kiniapong mo. Saan mi pa'y abatang kininanang mo timang kabalay kan kwa na? Ngam imay matan dito'y balay tayo. Kay kayat na kayo ngamin amanugang, tatang. Babaw yun ng tumatlalay tang imbaga na. Apay ngay? Kabaliktad day tang ibagbaga na iti kinapudno. Mapanagnakam to day ta. Ala ni tatang. Oy, Layla di mo unay kasarsarita ni apong mo. Ang mga numakaran ka iti madi apay ud na. Ha? May babayin kanton. No, di ka pa'y nagdigos kat umay na kan arman ni Alan. Alawan, tatang. Agpabangluak akanayon. Tapno saan kayo ang maibabain iti agar-aram kanya. Oh. Dahito iti si Dayo, amang. Sakti nagluto. Inlutuan kayo iti paborito yu asidain. Ay na! Ay! Day taman ti kayat ko launay kan ka. Daboy! Barok! Talaga gaya mo nga inlutuan na kiti paborito Ala! Agkuy-kuyog yagmat atabaday to'y inadobo yu, tatang. Wen! Kakayatan ni amang dahito yu adobo aping-ping ti baboy. Sana ya, amang. Ay, one man! Ay na! Maya ti panaglayon na iti karabukob ko. Day, amangan nyo at high blood ka, amang. Di kay unay di ka nataba nga adobo. Uray agalunosak pa iti adobo tabat baboy. Ay, awan question kanyak dayta. Kabuteng nak ti high blood nga ibagbagayo, tagwat-wat-wata. Wen ba't ngamin prima? Iso nga ito amin ang tikayat na kanan. Kan sidan. Iparaman tayo ken kuana ti di na pa'y naramramanan na masida. Ken makmakan. Tadi nan to maramanan da kita. Inton matay. Ay nabarok, mabayagak pa'y amatay. Napao ti biyag ko. Mga umun-una ka pa'y nga agunat ng siyak, daboy. Anya! Awan na pare. Di ka ti high blood no kasta ti katugangam. Talaga pare ko. Iso nga ro da magastuanak pa ikit din. Kasano di ka magastuan unay. Kat pasig samat a karni tigat gatangan nyo asidayo. Hindi ka tuganga ka ti at amang sidsida iti karne. Ay no, naggasatan. Kanayo na pagsidag iti nataba. Uray diningdeng ti lutuan ni bakit ko. Iliblibas ko abuk-buk-bukan iti mantika jay duyog na. Anya? Ngam awan matlata. Unay akin nalanggong na itangar aramida mon pare. Ay talaga langgungak. Ngam, di na mo dayta pare. Ure aglina-blina banti mantika iti digo, ti dinengdeng. Mayat lata ti igupan na. Naimbag man ta di nakaapaan ni kumare. Di na madlaw da gitar aramida. Iliblibas ko nga rod. Petakak pa iti sili ti duyog na Ngam awan lata. Ay una yun pare. Kasano? Kabaligtad tininamnamak ti mapasamak. Ididamo a pinitakak iti sili ti duyog na. Anap no iti tinola a karnit manok. Anyang iti napasamak. Nagridis-ridisak iti sili. Diyan ngay silit sa iro. Nako. Sakon to inlibas nga inlaw iti duyog na. Hanggang, apaw! Tabo manerbar ka ti panagigop naan. Apo? Inimimas na kit din. Kasta na ti biyag pare ko. Amom, adda ngay dagiti kasuron mo at tao ngam kay kayat da kamat. Isong aganos ka. Anusam ni katugangam. Ta isut pagswertyam.
Visit, kita manlangan. Mas daawak mo't ngamin ka. Apay abang bantayam ni amang, kat maturog lang arudan ti kayatnan. Kaya't kung arod nga tungtungtong kami pa'y, aging nga kumaiti parbangon, kat agbanding kami. Agbanding ka no? Kumaa, nudyak amo kayat mo apagpuyatan, bareng mahaybladan. Anya? Ay nalakay, ti kunam, jak madmadlaw. Ti ammo ni amang, kat dungdungwam launay. Di na amaw adag iti ipas pasida, ipakpakan kan araramidam kan kuana, kat pakadagdagan nan amatay. Nene, bakit? Ngam saan ka akagura, lakay? Maawatan ka? Ha? Tila ang maibagak. Kabalay tamot idi ni tatang kan nanang mo. Sakbay nga impulang dati biyagda iti namarswa. Ngampudpud no apanagdungo kat panagaya ti impaay ko kadakwada. Bakit? Ngam, ulitak lakay. Jak ibagbaga akas jay mati ipaay mo kan ni amang. Maawatak nga agduma ti ugali ta. Maawatan ka, lakay. Si kaamot ita ti katugangan, lakay. Nakiasawan ni Layla, kat dito'y balay, ti pagyananda. Nasayat imbagla pa kay ranudan ta tidakkel asweldo di asawa na. Kapilitan ama iranod ta, tanay. Saan tamot akabaulan ti agtrabaho. Awanan ti pangalaan ta iti kanenta. Ay, ano di ka po iti panagsidsida tayo akanayon idi iti karne. Saan ako nakaalay ti sakit ko. Napigsag pala ko maging gaita. Basol mo Si kamot ti akin nakam idi iti kasjay. Akanayon akarni ti sidaan. Tidakas na sikat na high blood. Saan kat aday di amang. Mala. Uray, tanalpas day jayan. Lipaten tan, bakit? Awan kwartatan? Awan nga rodan, naibusan. Salbag ti kastoy. Ha? Nangipanay! Awan pa'y ganas mo trabaho. No kastoy ama awanan da tao iti warta. Tapi nga gungat ka ngay. Nay, nagalasan ti ugali ti manugang mo. Apaan nan samot ng ti anak ta, gapoy ti kwarta. Si kalat pagaayat da amakin inama bang pantayan. Ay, uy Haritan! nga Naunay rod. kamot tanalan. Ano di kunana? Correct! Ti salbag ang manugangan. Naikamkamang lang nga. Pay. Ay, saan lakay? Pag-aasip, agparbeng ka. Di ka makibiyang iti apada. Apat agasawa dahi ta. Umano ka? Nay, handa ka mo't gaya man, baraw. Wen! Na. Talaga bastos barok. Agsarita taman bet. Nabanugak iti trabaho. Pag inanaindak mata. Woo! Ne. Pagluksaw nagsakit dia talaga. Nita, panalpak na pa'y tiri daw. Hoy! Sukatam de tarikap no madadal, loko! Balay mo ayat itoy! Ay, lakay, anya ka kaday. Ay, di ka agprovokar. Maditikas ta. Magtanda ka dito'y pare. Ay, sumukmunak man iti pagsangwan ta. Ay, alaman nga ron, paray. Tanay, mabadbad trip kan sakit, day. Uling arod. Kanya pelat pa ka bad trip ako ay paray. Kahit nabayag mo ta na naawan na hindi katugangap. Jemot manugang ko ita ti buwisit. Kastaya. Si kakit di mat para ko. Ay, di naklatultuladan matpang. Ay, mabuwisit ka talaga. Oh, Si kamit latag parparno ay iti pakabisitan paray. Ag-relax ka di mo turing maminsan lang. kasano ang makarelax da tao no at damot sa iro akabalay. Ala, tangay sumukmon ti gagaram dito Tersina. Ala, sumukmon ka nga ron ta ginumtaman. Tulungan ka mangiliw-liwag iti suron mo di manugang mo. Nanang, ayan ni tatang. Jak amma, apay aya. Ala, isungarod ajay imbaga damanang sima anak kaida ijay sango ti store. Anya.
Alain kay kita nanang. Ang mga nunabartak manang kat saanin ang makaaway. Ay, Saan magdita manugang? Papanawag to pa. lakay tangiwat mo. Ay, di na kanawaan ngagsaw, prima. Ala, agidakan tayo nakmangala iti bimpaw. Labaran ka, tapno mausawan kan. Asino ti kumarit, ha? Umaytita ti kumarit! Di ka aglaaw lakay. Makaisturbo ka kadagiti maturog a kaaruba. Waray asino ti agdap-dap pa amanugang dita. Aglawak lata! Hoy! Rumwal ti kumarit! Bad trip! Yun na yan. Pasensya amon ni tatang ala. Uray ang sinumot nga ta. Awan makanos iti kastoy, Layla. Iso nga, balkutan. Anya? Agbalkon? Uray tanga trabida. Pumanaw ta nito balayo. Intagyan na di balay ni. Anya? Awandan. Asino ti awan? Nagtalawon dalayla kanti manugang mo. Pinanawan datan. Nasaya at mag. Nasaya at ba't ko na? Pangalaan tangarot ita iti kananta. Awan kat bain mo ah. Di mo lapin ang panunot nga inted pa di manugang mo tinsok mo wow. Sakas jaykit din tiin lalaaw mo idirabi ay. Ay, ultimum ka naon kuna ni Layla. Saan data napurwakan iti pagbiag ta? Ha? Di mo lapin ang panunot. Inan-anusak ide iti panangluklukom iti day di amang kaw. Naawatan ka nga uray nalimad nga inroruman mau. Ngamsi ka, awan pusaw. Isu nga ita. Tas si kamot ti katugangan, akagura ti manugang na, ay katagan anus ka ah. Prima. Anusam ti bunga ti mulam da boy. Ay, husto ka din bakit? Di mo Rumbag nga ipalagip ko, no nalipata mon. Nagmula ka iti kinaimot. Isu nga apitamat ita ti kinaimot. Amom itan tirik na ti maimutan. Mariknam itan tirik na iti inimimutam day di amang. Husto ka din bakit? Agyaman ka. Tapulos adi inik ka day di amang iti madi apan nakaawa ti inararamid mo. Nga oray idi nagbugsutan. Kat kinidkid dayan nakapailaeng. Uray na unnat iden. Kat si tatanggaya pailaang dagiti takyag na amang arakop kumaken ka. Tayarakop na, tinalaos a panagyaman na, iti kinadungong kanaw, aginggat panagbugsot na. Ay ngaman yan. Di ka nagparakop ide. Isu nga aginggat natay anasaksakitanak, iti impakpakitam iti day di amak, daboy! Ala, guston abakay. Nagpapabawi ako. Dakon ulitin. Talaga saanin ang maulit at maganday di amang. Jay manugang mo, ti panunuto mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti may sapay nga istorya tayo, anaadaw iti pagsasaw akunana. No anya ti inmulam, isumat ti apitem. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti mat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.